Dobrodošli, mali istraživači. Pođite sa mnom kroz šumu punu misterije. Evo dolazi stvorenje. Sa tako urednim brkovima, prede i njauče dok tapka na nogama. Možete li pogoditi? Šta bi to moglo biti? To je mala maca, mekana i slatka prede na stazi malim nogama. Sljedeće je mahanje repom i srećno lajanje. Ko je taj dlakavi prijatelj koji se vuče kroz park? Da, to je pas. Sada čujem mu, koje je glasno i okruglo. Veliki prijatelj pase po zemlji, krava sa nežnim očima i tako smeđim pegama. I pahuljasto B unutar ograđenog prostora. Mekano vuneno krzno iznova i iznova. Ko bi to mogao biti? Da, to je ovca. Zec skače sa tako dugim ušima. Cvrkut, cvrkut. Cvrkuće gore u drveću. Ko bi to mogao biti? Da, to je ptica. Cvrkut, cvrkut, sitne šape na zemlji. Mali miš juri okolo. Klizite tiho ili možda puzite. Drugi šumski prijatelji su tu za sve. Sreli smo mačku i psa. Sreli smo kravu i ovcu i zeca također. Ptice i miš i još mnogo toga na vidiku. Hvala što ste nas gledali, vidimo se uskoro u nekoj novoj epizodi. Ćao, čao!